نصیبی منی وش وقتی کے زاہد دشتی سر جو استی اکثر منی واسطہ شری شری کی تو منی مہمان شری شری من داری کی مالک ای ٹاپک مرچی گپ بکا ای ٹاپک گپ بکا مرچی وقت کا مطلب کچھ نا ساکشات وقت کا میں دیوان نشتا اچھا سر سرن چی پیسرا تو ما مرچی زبان و ادب بابتا ما متی مردمان کمو اویرنس کمو آئینا سرپدی دے گی واسطہ مرچی نشتگی تو مانا چی گیش من لوٹا کی شما ای چیزیں سرپدی بیدتا زبان حقیقی اہمیت ارزش چیئے جی باز تے الک منت مہربانی شموچا مزن ایوریشن کے ایوڑے ایک اہم موضوع سرشما ہمارا گپترانا بشگاو چاروں کا نما یہ بر علم بشگ لوٹا کہ زبان انسان زندگو امگرنچ ہیں اور زبان ارزش اے آترا باز اہمیں کہ اگر ما بچارا کہ یک راج وتی اگر زبان یل بنا گڑا اے وقت کا زبان یلدگ نبی تے گڑائی دود آئی ربیدگ آئی زند آئی دراہیں چیز کے گنائی زندہ ہم گرنچیں ارچی استا آ دراہیں ختم بین رون اگا انسان لوٹید کے ماں زندگ بھی بین اور جہان تا اور وتی واسطہ ایک نامی ایک پجار جوڑ بکنی گڑا پجار زندگ بے خطر ضروری ہیں کیا وتی زبان باید ہیں کہ زندگ بکان مروچ باندہ جہان تا یہ برسک باز بو گئیں کہ گلوبلائزیشن دورات کا انفارمیشن امین کا باز بو گئیں ٹیکنالوجی دوریں بوت کن کے آؤ کے وعدہ انسانہ نے مچھانی زبان یکی بھی تھے نا یہ وڑ بوت نہ کہاں ایک خاطر کہ دنیا تا چکا راجستان آوانی دود آوانی ربیدگ آوانی راج دفتر گما زبانہ بندوکن تو یہ وڑ بوت نہ کہاں کہ ایک زبان ہے کہ زبان بیسکلی میں بچارا نا کہ زبان پیدائش صدانی سال ہم پتہ نہیں جاگا سر بوتا ہے یہ وڑنے کہ یک کچھا زبان جوڑ بو اور مردمہ گپ پوترام بندات کرتا ہے یہ وڑنے صدانی یک جو دیستین اول سا مردمہ میں ساؤنڈز مگوشن کے نا یہ جوڑ بوتا گا پتہ شنگاتر سمبل عرفان لفظاں پتہ زبان ہے کہ وڑیں برادار ماڑی کے میں دیما اشتو کے اسی پشتا ایک مزن راج دفتر ہستے ارزش زبان خاطرہ اہمیں کہ ما ارچی کے زندگی امگرنچ چیز گو ماستا اگا ما زبانہ یل بدائیں سمجھ کے ما وطرہ یلدات ما وطرہ یلدا ما ہوتی زند یلدا ما چاگرد یلدا ما ہوتی راج دفتر یلدا پدا میں گو زبان ہم گرنچی ایشن کہ ماش شروع یک تہذیب واہندم انچین تہذیب ہے کہ تو بچارنا ما ہوتی لوگاں تنشتگا نہ تراکس ایلکاری دن ٹریننگ شما گوشتے نہ مارا لیکن میں بانو کی گوار میں براس میں زاگی چیزیں سرپنا کہ وعدے کہ میں مردوں میں گسا کے تو آئی دے میں اوشتے مستیں براس کجا نندگی ہیں اسی گنے چھوڑ دے گی آپ چھوڑ دے گی یہ لوگاں دا تربیت نہ بو گئے ٹریننگ نہ بو گئے یک تہذیب یستیں کہ یک نسلہ کو دومی نسلہ ایوت بہت آئے گا منتقل بو گئے ٹرانسفر بو گئے تو یہ دراہیں تہذیب ہم گرنچی چھیں گمیں زبان کے منی اظہار ہیں بالکل زبان خالی میں گوشت ٹکرے نام نہیں کہ منی دپے دائیں بالکل زبان میں گوشت ٹکرے نام نہیں کہ منی دپے دائیں زبان تو جو آؤ زبان اما چیزیں کہ منی ارچی کی ذہنیت آستا انسان سے شروع میں کوشش کرتا کہ موتی آیالان درشان بکنی اور آیال درشانی خاطرہ شکونے وعدہ آئی تاکانی سر نمشتہ کنک شروع کو درختانی سرا سنگانی سرا بازن جگہ نمشتہ کنک شروع کو پرچے کہ آگ بشکیں کہ ارچی کی من درشان کنک لوٹی آبائیں درشان اور درشانی ہے شموچا مزن وسیلہ زبان ہے نا اگر مبوتیں گوڑا مانگ گھنگتوں وعد مردم گنگو گوڑا اچھی کرت کن جہان ہے اس کرت نہ ضروری ان کے زبان ارزشتہ ما پدر بھی کنانا موتی آہو کے مبادگہ بگوشا دومی قبر ما میں ورناستا میں زاگستا امی ابرا مدام کوشش کنا کہ بعضیں جاگہ انچی ہستا میں بلوچستان ورنے میں بلوچی ورنا پاکستان بعضیں انچیں پاکستان تا افتاد و 4 زبانا شش زبان انچیں ہستا کہ آوان تا ماسٹر بو گئے آدھگا زبان آوان تین کا ادب یا لٹریچر یا لفظاں نیستے ما گوشک لوٹن کہ وتی زبانہ ورکنگا معیارک باید ما بیاں اے سجنانچی مزنی کپی کہ وتی زبانہ ارزش دیکھ اللمی پاکستان انچی مزنی زبان استن کہ آوانی ورنہ کوشش کریں کہ ما دومی زبانہ وتی آیالا درشان بکنا مزنی اسکالر زانتکار مدام ان گپا جنا کہ اگا تو یک زاگ اگو آئی زبانہ گپ کنے گڑا تی گپ آئی دلیتا نقش بیاں ایر بیاں تابدا اگر تو دیگر زبانی آرہا ایل دیگ لوٹے گناہ گپ کنے آشے گوشا اشکنتش اور دومی گوشا چی درکائیں روان جسٹ یک پول ہے جہتا یک برج ہے یک تواريات تی گوشان کپت اور دومی گوشا چی درات تو آئر ازبر نکو تو آئر یاد نکو تو آئر کار گپ نکو وعدے کی یک علم دنیا ارچی علم استم ما گوشن نا اسکالر گوشن کہ انسان اے دورے تا بشارہ شب شروع انسان مزنی ایجاد زبان ہے
इसी ची मज़न ईजाद भूत न का अब हरची के तो ये लाइट, ये टीवी, ये दुनिया, ये कंप्यूटर दुराएं हिस्सा ये एक जुबान इतरू जोड़ बुता करना जब तो कसियर वतारांची सरपदी दात नकने दात नकने ची इजाद कुद कने और तो ची इजाद कुद कने इजाद हरची स्तावने बिंची को जुबान है मा दुराएं दुनिया फिजिक्स बुआना, केमिस्ट्री बुआना, बायो बुआना, अर्ची बुआना माहर एक जुबान तवाना बिल्कुल कंप्यूटर के मर्चे बांधा जिहान सरबूता कुजामद हमारा आसमान बर गए आईएम होती है एक बाइनरी कोड लैंग्वेज हंसते हैं बगैर जुबान कंप्यूटर में ना मनी गप्पा सरपद भी मन दुरान रो पादन आई कीबोर्ड सर भी जनी सरपद नबी अर्ची के मग क्लिक कनी एक जुबान है, एक लेटर, एक सिंबल है अमा सिंबल ट्रांसफर भी स्क्रीन है सरा पर एक जुबान एक मनारो वानी तो अर्जिश तेशन के इंसान है ये मज़न ईजाद ईशी पारिजक, ईशी रकेनक, ईशी देमरई देग मैं कुल्ला नी जिम्मेदारी है दुनिया था 6000 जिंदगी जुबान अच्छा ई मना पहली बार इल्म बिता कि पाकिस्तान तहा हफ्ता दो चार जुबाना सोबे सरा मनी नॉलेज इजाफा भी दुनिया तहा 6000 जिंदगी जुबाना 6000 जिंदगी जुबाना बोली चारू का शुमा भी याद बेकने ता कदी भी कार दा भाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लिविंग लैंग्वेजेस अमा जिंदगी जुबान में खतर गुशी कि दुनिया तो बाज़ जुबान बूतगन चौके संस्कृत कोनी यूनानी जुबाना आ ख़त्म बूतगा संस्कृत जुबान वालंगो मैं जुबान अमीन का मुकद्दस है माँ न लोटन की से दोमी मर्दम गोश्त बेदारम हमें खतरा अगर दोमी मर्दम गोश्त दारन ते गुड़ा मैं बेशर्पी मैं तोहीन है अमा बेशर्पी वजह मर्चिया जुबान गार बिता तो लिहाजा इल्मी तो डिग्रिया लदात जी जुबान चों जिंदगी जुबान मौत जिंदगी भी कि जुबान बिजनेस बिका कारोबार बिका अगर जुबान बिजनेस न का जुबान जिंदगी बूत न करना जुबान चों कारोबार का जुबान लेन देन का मन गप्पोबर के अंतरांग कनी म फारसी चे लफ्ज़ ज़ूरी, फारसी मनी चे लफ्ज़ ज़ूरी, अंग्रेजी लफ्ज़ ज़ूरी, अंग्रेजी मनी चे लफ्ज़ ज़ूरी ये दुराएं जुबान अर्ची अस्तें गोते कदम बिजनेस कर गए तो बेचारा मर्चा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल चिकनों के लफ्ज़ अवार हुआ गए बिल्कुल बिजनेस है ना सरमाया बढ़ गए ज़ख़ीरे अल्फाज जुबान है सर एक गप्पा दीमा बड़े बड़े सर मजनी अवर ज़बान है एक गप्पी मन जो अस्ते अमचु के सरगो कि अगर जुबान सर मजनी ईजाद है और जुबान में बित्तिंग गुर दिगे ईजाद न बित्तिगे इंसान सरपद न बित्तेगा बोले मर्ची बांधा माँ इंटरनेशनल जो मैं ज़ुबान है जो कि मंगोशा के हर ज़ुबान सिक्क अलमी हम एक ज़ुबान इंसान सीखी हम एक इंसान वती इल्म डेवलप का बोले इशेंची अबीद यक ज़ुबानी कि माँ आयरा तालीम तुका कारी यानी मैं ज़ुबानी अंचू के सरगो कि माँ नी बलूचा न शऊरत का नी माँ जैसे कराची डोली जगह निश्चित कि माँ कोशिश तमी करनी कि माँ बलूची ज़ुबानी तुका ज़्यादा अबूरियत हासिल की भले मैं तो बाजी कस्ता कि अगर यकी अमा ज़बाना गप बेकन जो इंटरनेशनल ज़बानी तो आइरा बाजवान इंदक समझा और यक बलाइन प्रोफेसरी जो कि स्कॉलरी जो कि अदीब हर चीज़ शायरी आइरा ज़बान नैत आइरा वती ज़बान तो कबूलियत हासिली बोले आइरा माँ ख़ास कर माँ जो आइरा कम तर दर्जा दी और एक बच्चे की जो मैट्रिक कन की बोले आइरा आ ज़बान कहती जो इंटरनेशनल ज़बानी या मैं नेशनल ज़बानी तो आइरा माँ ज़्यादा दर्जा दी तो ये चीज़ मैं दिमागी तुकात का मैं वती ज़ुबान आ रहा या ज़ुबान अहमियत सिर्फ तालीम चे अलग चीज़ नकली जितना चीज़ नकली चूँकि ज़ुबान अवला बोगे अर्जिश से बाबत कि ज़ुबान और बिंदाता तो वो के कम्युनिकेशन एक वसीले बुता शुरुआत है इंसान के वदी बुता दुनिया हाथ का या वसीले बुता भले अगर मैं अर्जिश था मुख्तलिफ रंगा बेचारे या के पज्जारी मस्तें कौम ये राज ये और आइए मस्तरें पज्जार है तो का बच्चे के दो द्रव्य तो का ज़ुबान एक अहतरम भारी पर दो द्रबी तक मजने माना आई तो का जिंदगी वाजने के दुराहे रब बांधा भले एक अहम तरीन जरिया वसीला अजुबान है और दुनिया देमा शुद्ध मुल्का बेचारे तो अहमियत गप्पा है इंग्लिश माचिया अहमियत दी कि इंग्लिश होती अहमियत जोड़ को था दुनिया तो का बरतानिया कानूनी बुत का मुल्कानी हवाला चारक भी भले अन्नुमा यूरोपियन मुल्का बेचारे स्वीडन नॉर्वे भी या फ्रांस भी या जर्मनी भी आहाँ वती जुबान देमा बुता मर्ची मेल आके मर्दों में या स्कॉलरशिप रोते हैं PhD का MPhil का अवली आइए गुशक भी सालिया में ज़ुबान बेसिक लाजमी चाइना रोते हैं चाइनीज़ ज़ुबान सीखेंगे ईरान रोते हैं फ़ारसी सीखिए तो आहाँ वती ज़ुबान हमें चो देमा बुरता आ इंग्लिश है आहाँ परवाह नहीं इसते आहाँ वती ज़ुबान गप जना आहानी प्रेसिडेंट आहानी वज़ीर आज़म मुल्क के द्रोहाई ओहदेदार मनसबदार आ वती ज़ुबान गप जना फ़हर बंद आई चीज़ वास्ता मैं के बलूची ज़ुबान गप बोगाएं तो बलूच एक कहनो कदीमी राजी भले बलूचा रियासत तो आकिमी आवड़ा नरस्ता उती ज़ुबान सरपरस्ती ने बुता मर्जी शाबाश हैं कि मैं कहने मर्दवा सैज़ शाशमी भी गुलका नसीर भी ओ अता शाह देखिए बाज़ मर्दवा व ज़ुबान कार को तो मर्ची ज़ुबान अहमियत ज़्यादा जोड़ बुता नो अमी हाथरा में गुशा लौटें के ज़ुबान में पज्जार हैं ज़ुबान हम चो दिमरुई का मैं पज्जार ऐसे बलूच
یہ دیکھے دنیای زبان با آدیم آ رہا تو لازم اسے پجار و دیم روی علمین اور زبان یک سمبلی ہم ہستے ہیں وہ گپ جنگے اور آگاں زبان حسر گپ پائے تو اسے کراچی گم ماں اجبر یہ گپ جنا کہ مردم ایک اسروار نہ پرچہ کہ آئیے ماحول آئیے لازم اثر دور دا ایش بک نہیں گولی شہروں کا جو گوشی کہ میں بلوچی راست نہیں شہر نہیں ایش بک نہیں کہ پروفیسر جو استی زاہد دشتی چھ گوشی جی سر نہیں وہ گوش زبان ڈاکٹر صاحب گپ زاہد دشتی منے عمری شمان چھو شما ابر ہے تو کہ زبان انٹرنیشنل یا انٹرنیشنلائز منی ہمیں سوال ہے ہمیں سوال ہے تعلیم ایک مچھیے شروع کرنا معلوم کی چیزیں سرپد نہ بھی کہ انٹرنیشنل زبان چیئے انٹرنیشنل زبان امائیں کہ تئی ملکہ چھ ڈنہ بازی ملکوں گوشک بھی بیتے ہیں تو بلوچی میں انٹرنیشنل زبان ہے بلوچی افغانستان ہستے ہیں دبئی ہستے ہیں ازبکستان ہستے ہیں بحرین ہستے ہیں متحدہ عرب امارات بازیں جاگ ہستے ہیں اور امارات والی ایران بعض ملکان تو بلوچی گوشک بھی بلوچی میں انٹرنیشنل ہے میان استمانی زبان ہے میان استمانی زبان ہے بیسکلی پجار ہمیشہ کی تئی زبان تئی اندو دماغ چھ ڈنہ گوشک بھی بیتے ہیں نون چونکہ انگریزی مارکیٹ زبان ہے انٹرنیشنل زبان ہے ہماری مارکیٹ زبان ہے کمرشل لینگویج میں گوشن ہے پدا اردو کے اس میں رابطہ زبان ہے نا کنیکٹیویٹی کہ یک ما ادھا بازیں قوم نشتگا راج نشتگا یک کو دومیہ گو عبر کنا یک انچیں زبان بھی کہ بریج کارا بھی کرنا کہ تو منا سرپد بے من ترا سرپد بھی انگریزی بود کا فارسی بود کا دنیا ہر کچھ ہم زبان بود کا بلے بازیں ارچی کیس ترقی یافتہ ملکستان کیا ہوں دیمری کرتا گے ملکستان چونکہ میں جرمنی بیچارہ چینا بیچارہ چینا لاتے وقت ساری دنیا شموچن زیادہ برکنوں کی زبان چائنیز ہے نا زیادہ مردم چائنیز زبان گپ کرنا آواں ہمیں کوشش کو کہ ماں ہم انگریزی نیم کرواں تاکہ پرچے کہ آوا اکنامک بیسڈ کنٹری ہے نا آؤں کو ماں نے مگرواں لیکن پدا فیصلہ بھی ماں پرچی آنے مگرواں مخلوق میں نے مگا بیٹھے ہیں تو لہذا ماں پرچا امے نے مگا بیائیں نو اچھا دومی پدا چو کہ دشتی صاحب ماشاءاللہ دفعہ دیو بری فارسی ابر کو پاکستان مزن ٹوٹون شہران تا فارسی مبتا ایل دے گے کونسل خانہ ہستا کہہ رہے کہ ایل کنگ لوٹی جوانے راہ رابندہ کو جوانے کتاب آؤن ٹائن تھا سی ڈی کو آڈیو ویڈیو کو زبان ایل دیں بدا ماں گوشن کے اگا ماں انٹرنیشنل یا میان استمانی زبانہ میں نہ کنا گڑا بود کن کے ماں دیم رہی کرتنا کنا یہ ابر ہم غلط تھے ماں ان کن کی گپا نہیں لیکن ماں اکثر زبان آرہا یعنی کہ ماں انگریزی آرہا وانگی تو کاری یعنی کہ کسی اگر میں تو کا انگریزی شاید بین چکے تو کو مارکیٹی زبانی ٹھیک ہے تجارتی زبانی اور کمرشل زبانی بلے اشیارہ اما حد تک اگر ماں بیزی رہی ماں اشیارہ مردمانہ ماں بعض مردمانہ یا تو برس کنی اگر کسی انگریزی کہتے یا تو جال جنی اگر کسی انگریزی کمزور ہے یا اگر ماں ابرا کٹ کنگ سر یا اگر ماں انگریز نہیں دی ماں انگریزی خراب گپ بکنی یا خوش باں کہ چلو میں زبانہ گپ کرنا چو میں دی میں ایک اردو اسپیکنگ خرابی بلوچی گپ کروں ماں خوش بھی بلے ماں وقتی دی ماں کہ خرابی انگلش کری مطلب میں واسطہ ایک مزنی وبائی کہتی اچھا مالکہ چونکہ انگلش گپ انگلش میں پتساری کو ایک مجبوری لاچاری ہے پر 66 سال سے انگریزاں برطانیہ دا حکومت کو تھا برصغیرہ وہ آؤ دے قانون سازی بھی وہاں آؤ دے اسکرپٹ وہاں درو ہمارا ٹیم نے بیچتا کو تھا میں پتہ اپیشل ماگوشیں کہ اردو زبان ہے بلے میں دروہیں سرکاری کی کار باں آ انگلش باں او بلائیں بلائیں میٹنگ وغیرہ اما ارزش تو اہمیت تو حالات وجہ ماوشیں انگلش لازمی واقعی تی گپ صحیح ہے کہ انگلش کسی کی اوشما الگ زبان ہے ماوشیں برطانیہ بلکہ شوانہ کو ہمیں انگلش جانا بلے علم زانا دیکھے چیزی وہ بلوچی زبان ہم آگاں دیما بروتے ہیں تو لازم بلوچی زبان ہوں ہمیں بڑا دیما رو شد کا بلے آئیے ریاستی سرپرستی آوڑا نہیں استے ہیں مطلب ریاستے بلائیں رول استے ہیں کردار استے ہیں کہ آپ زبان دیم رویہ کار بکم اگر چائنا ہو اگر فارسی زبان بیچارے ہاں ریاستے گونی اور ریاستے سر کار بوگا نو ای اول اگر بیچارے تو علمی اچھا سر بعض اوقات ماں ہوتی مادری زبان ماں خاص کر میں بلوچہ نا